Srbi ne prijete praznom puškom. Ovo su 4 tačke za odsecanje severa Kosova i Metohije, ako Kurdi pogazi dogovor. Priština i međunarodna zajednica mogu samo još jednim da izgaraju Srbe sa Kosova i Metohije, a posle toga nastupa tačka bez povratka. Hermetičko zatvaranje severno-južne srpske pokrajine i prekidanje svih komunikacija sa centralnim albanskim vlastima. Sagovornici Novosti kažu da Srbi ne prijete praznom puškom i da bi plan odsecanja severa mogao brzo da se sprovede, što je pokazalo i brzo postavljanje i brzo uklanjanje barikada. Tehnički, to bi podrazumijevalo blokiranje 4 ključna magistralna pravca, 3 vode iz Severne Mitrovice, prvi ka Vučitrnu i dalje za Prištinu, drugi prema Obiliću, a treći ka Drenici, odnosno Metohiji. 4. rampa bila bi postavljena na put iz Zubinog potoka ka Drenici, uz barikade na mostu na Ibru. U samoj Mitrovici Prištini bi fizički bilo onemogućen pristup sredinama na severu u kojima je većinsko srpsko stanovništvo.